Ütü gününden gündü öğrenetçiler onunla ılcıtlar. Bugün günge min ehiye kabilihinler yakpın bağarabın bu. İyesir ilgelek eygete den eveter evolütsiye den art zona bıtın. Min atım Elina Künde Anatolievna den. Onunla min kollegam geografiya çutalabın. Men bola ana химия çutalabın, perfilili iştemin. Bihige bu hetti sa klas, onu 9 sa klas öğrenetçilerin, onu terapitlerin kıtta bu art zonanı teriyen oңорду bud. Onu tolaha maktalbın tirerdiyakpın bağarabın terapitler ber. Bu kinler kömülörünen bu barda bar bolla. Onu öğrenetçiler ber. Bilgin mine hiya kabilihinler yakpın bağarabın beyim öğrenetçiler bin. Kinler bu tuğu oңорбуттарын кепсихтере. Мен Григорьев Эдуард, 10 класс öğrenetçiyim. Мен мастер-класс ытым, по трилобитам и моллюскам. Меня зовут Савинов Ян, 7А класс ученикпін. Мен кепсивин қайдақ беги сербит терабитін, онна сербитігер алақпыл бар болбутын. Онна архейский эраны, оны протирозойский эраны кепсивин. Архейский эраға бастықы одноклеточные бактерии, онна водоросли бар болбутыра. Протирозойский эраға многоклеточные животные, онна растения бар болбутыра. Ütü gününden men Kolesov Александр нен атақпын. 10 класс öğrenetçiyim. Bugün men Paleozoiskая, Mezozoiskая, оны Kaynozoiskая эра туғынан кепсивин. Палеозойская эра 6 периодка арақсар Кембрийский период, Ордовикский, Силурский, Девонский, Карбонский, оны Пермский период. Кембрийский периодка кислород әлбәбетер бастықы скелеттақ қарамай бар болбыта. Эти периоды эволюционный взрыв дейілер. Үтө күннен мен атым Никулина Люба, 9 класс үйерінәчтімін. Мен бүгін әйеқа қылғастық жөпчу біремені олы бетер эпохас қылачтысти хайалар тұстарынан кәпсем, хайдақ үйескәбіттерін, онына сирттен қостанар бай хайдақ үйескәбітін тұғынан білігіндер еғім. Холобыра архейскай эраға железный руда бар бол бұта, гематит, онына магнетит күрдік. Бұл протерозойскай эраға ордық графит бар бол бұта. Онтон кайнозойской эра камигер итиен графипыт алмаска кублуй бута. Бу палеозойской эраға әлбәх арас өңнөх металлар өскәбиттере, онна карбон периодыгар чох бар бол бута. Үтө күнен бу бихисир бит байын хаддақ туттар бүтін туғынан кепсиям. Гематит, онна магнетитті, уваран бихи чугун, онна сталева бұд. Графиттен бихи харанда соңыра бұд. Алюминия, хама же туттар металл бүтін. Бокситтан, нефелиттан, накриолиттан оңора بود. Чугунтан бихе топлива, онна атын химический сырье оңохол бар.